chibai ule wen hi December ni sari sang ni le som ni pakhat thole ni nia wen chu thulom omlo lam hian ngai thlama saleila Salinchi township du to khuwa tol chung mi so pakhat chu an kut phur sakin military council sipai ten an hala anung chung an hala wangin an out thom le na tur thom rap thlak taksia tani Sagan region Salinchi township du to khuwa tol chung mi so pakhat chu military council sipai ten in December ni sari jingam dariat pel khan an kut phur sakin ram hnoyan halum thu tol chung mi ten khatian media an sil ni zan khan mung yuale pateng inkar konga military council te len maina ben ni wangle tukin jingkara len maina ben ni wangin kong puidunga khuwa ta chu military council ten an lu chua chumi hnu chuan len maina be len to wangin dong to khuwa hian lai puika pin an luta tol chung mi som pakhat te chumanin an kutan phuara ram hnoilama hruain an kaplum te in tol chung mi ten an soi tol chung mi pakhat po in military council sipai te hian jinglam dariat pel khan suetang kong lama tangin an ron sukthla khuan ron lu chua khotin an ron lut pin te ya kholu lama om mi pakhatan on kaplum ngala chumi hnu chuan khodanga kaltuma saba laian thlen lain boma pok lea chutatang chuan khochung lama alai puan kaptana dong to khuwa hian lutin poisoi lo tol chung mi som pakhat te chumanin suinan phuara ram hnoilaman halhlum an vai hian dong to khomi vekni in ka hria khuwa tanga chuakin lengin tlang chunga an han in kula khomi te chon vainan tlan chuak to tina soibok Salinchi township chunga mi pakhat po in military council sipai ten tol chung mi som pakhat hruia phuarin anung chungin an hala au thom le na tur thom rap thlak takan hria ma se kan tan pui thei bok si lo ti in rengun khatet media ashil ve bokani Kalimia wa zo na thlak mi pahni hal numan ni Sagai region Kalimia wa December ni nga khan military council tenan man chang khuwa khomi pungun nei thanga chu an hal hlum te in Chin National Defence Force CNDF ten thuchuan siama pungun nei thanga hi mitta lui pui chaklama thlam pakhata tangin military council sipai tenan mana u me thu khuwa in pakhata phuarin an hal hlum te in CNDF tenan soi kumsom nga palimi pungun nei thanga ruang hi December ni nga tlai lam khan CNDF pol tenan huwa Christian dan anga phuman William thu an soibok December ni li jingdariat vel po khan mitta lui pui chaklam besen senga in hlolai tan phu khomi lal ro moya kumsom ni palimi chu military council sipai ten human silata namanin an hruai chuaka an hal hlum ti in CDF KKG ten thu chuan siama lal ro moya hi mana hruai chuakin human silata nan man nuwa u me thu khuwa chena in dang pakhatan phuar beta anung chungin an hal hlum vain December ni sari jinglam khan lal ro moya ru ro la bang ta chu CDF KKG battalion thumna ten an zong muwa aru la bang ta chu Christian dan anga Phuman William thupo CDF KKG te hian an thu chuan ziak telani Kalimia wa hian December ni khatpo khan in chun khobula in chun khomi mi pali tele yesin khomi mi pakhat military council sipai ten anung chungan halhlum thu yesin khomi pakhatina soya heti hian February ni khata tanga military council ten thunai nan ponglak nu hian Kalimia township chunga pungun nei thanga telin mi paruk anung chungan halhlum thu Kalimia mi ten an soibokani Renguna PDF 10 sipai le police te an baina tana rampuma sipai somnga pathuman thilea khetten media in chanchina lak son hian tar lang le taila ko mu le khayana police parukan thia miau okla pa boma puak Rengun regiona Nizan Khan ko mu police station le Khayan township forest check gate chu bayania police pathuman thi thu Rengun region PDF polten thu chuan siam nimin tlailama ko mu township watalo to police station a fir fiak sipai tele police omte chu mi puive hem to polten an bai thuta police pathuman thi mai ba ka hliaman omnual thu hria tani chutiang bokin Khayan township tekla lam chuana forest check gate bula police le sipai in kulte chu nimin December ni ruk zandariat vel khan 40 mm manga kania thile hliam za chia chu hriat ala nilawa ngai ven me kani December ni nga po khan rengun khochunga township pali chung mun ruka in kul sipai le police te chu bayan nia sipai lama pathum thi in pasarian hliam thu hria tani rengun mia oklapa township kantaya kong thuam puile tu nanda kong puya December ni ruk tlailam khan bom voi thuma po thu tol chung mi pakhatina soya tlailam dar river khan miau oklapa township kantaya kong thuam puya
บอมvoi khata puak ma saตัวชงมีpakhat chuan bom puak thom chu ring khop mai sipai ui chau ho chu ron chuakin kong andang chat ngala a che velan chek ngal bok ama sa zo ka puana chu sipai ui chau ho omna zon takani liaman om ngai karing tina soi chu bom ti puak tu chu bahubali ranger pol ti ani thu hria tani mandaleya bom ti puakin police station bomavom ani december ni ruk chonudar khatvel khan rengun le mandalay highway kongpui melung phun number zathum samruk palibula leido pakhat hnuaya rel konga boma puah thu tual chung chanchin bu mfp in atar langa mandalay khuwa patenchi township police post pakhat po nimin jinglam khan boma vomani thu hria tani ba ana bom voi thum ti po ani december ni ruk tai lamda ruk lemni somni panga vel khan karen state ba an khuwa bom voi thum ti po ani thu tual chung mi ten hena tanga hria tania engpol ti po nge ani aro soi chu ala ni lo thi chenya sipai som panga vel thi in pdf pakhatin nunna chan sakai region thi chen township tonglong khubula military council sipai motor chu boma be nia sipai som panga vel an thi nge yarin om thu le pdf lama po mi pakhatin nunna chan thu thi chei mi pui ve hem to pol pdf inan soi ani dpin a galon pdf pathumin nunnan chan sakai region dpin township chunga khopakhata december ninga tlailam dar nga lemni somli pasari khan fir fiak sipai te lu thaina kong sang sanga rapo bom kamani laina puak pala galon pdf dpin pola sipai pathum chu amunan thi ngal thu galon pdf pol how tu pakhatina soi ani knu brigade ruk area a sipai pathuman thi karen national union knu brigade ruk area duplaya district one year township chimthlang lama om bela main kholulama fir fiak sipai ib zale paruk battalion le knl battalion sompruk hnuaya division police sipai te inkara december ni ruk jing lamdar ko pelnu khan inkana chuaka fir fiak sipai lama pathuman thia knl lama tu mahliam le thian omlo thu duplaya district lamin thu chuan siamani no thochia bomkam ti pu a sipai somni pathuman thi mandalay region minchian district no thochi township chunga munma thian fai turakal fir fiak sipai pol motor inzui chu december ni lejing khan 27 revolution force le no thochi people defense force 10 landmine bominan lo baya military council lama sipai somni pathum thi in somni pasari velan hliam thu 27 revolution force 10 thu chuan siama landmine parukin voi ni kan bai military council te hi somnga velan nia thi le hliam zat kan hria chen nuwa chau thu chua hi kanon siamani ti in a soibok he in beina hian no thochi pdf le 27 revolution force lama tuma hliaman amlo ti hria tani dai u a police car bom vom ani december ni ruk chundar sompani pel khan pagori gen dai u khuwa in somli vel omna highway konghlui bula duty military council police parukte chuanna kar chu bom vom ania bom chu puak lo ma se police ho hlawlu tuk zuang thla chu an in hliam nual ti hria tani pakhau ku khuwa electric office le municipal office boma bei ani magoi region pakhau ku township electric meter le tui meter te khonluina oma wangin township electric office le municipal office chu december ninga chomhadar khatvel khan arwala bomani thu township mi puive hum to polten thu chu an siamani ayaro taleba khu a ralthum keng pu so thi pol mi parukka hlumanni sagai region ayaro township chimlam taleba khuwa inkul fir fiak sipai pol le anthu hnuai om pu so thi pol te chu tual chungve ham to pol tang rual pol ten december ni ruk jing dar level khan an kapa pu so thi pol parukan thi thu le tang rual pol pakhat ngai tu omlu tuklawa hliam thu hria tani jing lamdar level atanga dar ruk vel theng khochunga pol pani te chun in kapa ral thom keng pu so thi pol mi parukan thia taleba khomi pu so thi pol roi tu taunjia chen intelin pu so thi pol ho in le lo chu wantlang tan lak sakani thu ayaro township revolution force 10 thu chuan siama taleba khuwa in kul force somnga vel omna military council sipai tele pu so thi pol te chu ayaro township revolution force ARL ma butai mawa regime buti mawa regime MMU PDF GTR mimu LRG regime 10 hovinan baya chumi hnuaya MRA miaw KORL regime MRTF regime sagain pa ka pha battalion khatle
ayaro Southern Alliance Pol riat tangrol te an tel thu ria tani highway van nei police outpost kan kaung chu van nei lovin Maithila District Alliance Group ten an baya police pathum thi in panga in hliam an tuar Maithila township chung rengun le mandale inkar highway a Melbourne zani somkwa pathum oblique 2 bula van nei police outpost kan kaung an ti chu in December ni sari jinglam khan Maithila District mipui ve hum tu pol tang kop ten an bai thu Alliance Group ten thu chuan siama an thu chu a chuan kan kaung police outpost lu chilin kan boma Military Council hnuaya police pathum thi in police panga in hliam an tuar tin an ziak kan kaung police outpost baina hi tukin jing ma taka nei ni in Rangoon Region Chiminrai Township Panpin chi konga thil thleng chungchanga an thungrul na ni thu Maithila District Alliance Group ten an ziak tel bokani kan paleta Military Council telo changin an kapa pani thi in pakhatin hliam na taka tuara ta thong bol chi khobola len mai na beina sipai pani thi in pani ke abung Chin State kan palet police station atanga kalsuak Military Council sipai ta chu CDF kan palet 10 in December ni sari jinglam dariat vel khan lo changin an kapa sipai pani thi in pakhatin hliam tur thu ria tani police station atanga ron chuak Military Council pol ta chu lo changin kan kapa jingdariat atanga dar kwar thleng kan in kap sipai panian thia pakhatin hliam na takatuar bok ti in CDF kan palet pola mi pakhatin khetten media shila December ni thum le dili po khan kan palet kongpuya highway compound chunga irkul Military Council sipai te chu lu chilin kan kapa sipai pali thi in pakhatin hliam na takatuar ti in CDF kan palet 10 thu chuan sia bani chutiang bokin Mon State Tathong Township Thongbo chi khobula Military Council sipai te operation nei lai chu nimin December ni rukhan KNLA brigade khadna le Tathong people gorilla le Tathong urban special operation team tangkop 10 landmine ni nan baya sipai pani thi in sipai pani ke bun thu Tathong TPG 10 thu chuan sia bani Karen National Union KNU brigade khanna te control area Tathong district Thongbo chi khobula operation nei firfiang Military Council te chu December ni nga po khan KNLA le Tathong PDF tangkop 10 landmine ni nan baya sipai pakhat thi in pani in hliam an tuar ti sia tani bok Mon State chunga Military Council sipai motor landmine bai di in pakwan thi Mon State ye khopuya tanga taphiu zarat lampan Military Council sipai te chuanna Hilux car pakhat chu ye twal chung mi puive hum tupol ye PDF 10 in December ni sari jinglam daria le chan ve khan lein mo chian khuale aung tapi kho inkar aung tu kha zarat bula len mai nan lo bei thu Black Lightning Force 10 thu chuan siaba ralmong taka kong zo te Military Council sipai 10 mihring zia lo takan tha wanga hetia bai hen ni thu an soibok chu in beina chuan Military Council sipai pakwa thi in YPDF lama tuma hliap tuar omlova lotling takan tolson le thai thu an soitela December ni ruk jinglam dar ko vel po khan ye township KNU brigade ruk te control area in kara chuakin Military Council lama sipai pathum an lo thi to bokadi ledwe min ni khuwa Military Council taruat report petu kholal chen ina an committee lain kan nia kholal telin mi paliat thi no thochi township ledwe min ni khuwa Military Council taruat kholal soundwin ale apol te chu December ni nga jan khan an chen in an committee lain kan nia an in hal sakngalin mi palian thi thu ria tani kholal in ka le hal chungchang hi Tualchung base gorilla pol 27 revolution force le Nuathoji revolution force te thil ti ni in kholal u sangwe na hian Military Council te na report pethinin committee man tir thina fin fiana nen thlapan chui chian nuwa an chinfel thu Nuathoji regional force 10 thu chuan siamani December ni ga zanda sri le chan ve vel khan kholal u sangwe na le an chung kwa le khochung an pol u hanwe na te an committee lain bike chuangral thum keng pol te lu tin an kapa u sangwen ale afapa kuwe min tua an monu ma khen so yi le an pol u hangwen ate amun an thingala kholal u hanwen an upui do tan sini le an fapa mangphole ten hliam tuarin an chen en chu an hal sangal ti ria tani to chumi pakhat soidan chuan kholal u sanwen a hi report petu dalan ni in November thachung khan an khomi pasari te chu PDF tenen in kung kainan nei tia report diklo pe ka wangin an man ti na soya kholal usang win ale an pol report awangin ledwen min ni khuwa tol chung mi pasari te chu Military Council sipai ten an mana
an man tak te zinga u tan luena u monaya u kam khana ku chit phiwale u wen to te mi panga chen na inchu kal sakinan nei sakti in tual chhum mi pakhat poina soibok Thawe district Kalongtha Khua Military Council report petu mi pahni ka hluman ni Tanin Tai region Thawe district Kalongtha Khua Military Council report petu Dalan Yarsian mi pahni than ni thu Dawe Guerrilla Revolution Force DGRF 10 December ni rukhan thu chuan siama Dalan Yarsiat u ba te le u ang so te pahni chu December ni nga khan Kalongtha kho bulloka ka hluman ni ti in ming tarlan lo mi pakhatina soya an pahni hian kho chung le pona mi in eng tengen ti tia en thla in sipai te hnen an report thina kai ngei po min report awangin khuwa tangin ka pem chu aphati na soi u ba te hi Kalongtha khopia yenes sekan konga jinglamdar kovel khan ka hlumania u ang so ero Kalongtha kholulama tlailamdar nga vel khan ka hlumani tina soibok u ba te le u ang so te hian military council te hna an report thina wangle Military Council te thlopa an tanpui thina wanga thian fine ni thu the way Guerrilla Revolutionary Force DGRF Polten an thu chuan ziak tel bokani pisu chi le u win minute tan hun tur kumhni po toy sakin jela dalu an ni don ri lo State Councillor Do Aung San Suu Kyi chu December ni ruk chamalam khan ne piro special court in kumli tang turin thutlukna siama masit lailama Military Council Chairman Senior General Min Aung Hlayan kumhni tan hun po toy sakin ngaina thiamna alantir ti hria tani Do Aung San Suu Kyi le President U Win Minute chu section zanga panga bi mangin kumhni tan tir le Natural Disaster Management Law mangin kumhni dangtang ve turin ko tin thutlukna siamani Pisu Kyi ang bokin President U Win Minute po kumhni tang tura ngaina thiam ani boka Pisu Kyi chu jela dalu nilovin tuna omna huna thau shen chun zomani tur thu Military Council noya Information in Charge General Zomin thuna chuan BBC ashila chu wangin February ni khatatanga shen Do Aung San Suu Kyi le U Win Minute man le shen an lo ni to hun chung pai chuan kum khat le thlani chia jail tan mabak an nei ti ani ma se Pisu Kyi chu kum tam tak tan thaina khes dang pakwa thlenga ortirania chung te chu court lama ama chon le don ani State Councillor le President U Win Minute Myanmar sipai kotin jail tang turan chung thu arel thluk chung changa UN Hnoya Myanmar Human Rights Special Envoy Thomas H. Andrew chuan hetiang thutluk na siam hian Myanmar ra rorel na dik aw mi alauti alantira Do Aung San Suu Kyi le U Win Minute chu tok taram han mayan nia thil sual ti tu ten nilo an thu boy ngai to dan ta chu omjanai lo le Human Right Bo chena thil phua chop lekani chung chu ko dik takaro rel na angin kan en tura nilo Do Aung San Suu Kyi le mi pui sang tam tak te chu an chanvo dik na anga an kalawangin ro rel na dik lo tak system hnoya manan nia thil sual ti tu anga thiam lo chantiran ni ti in thu chu asiamani Myanmar ram ai o palai thlang fel ri lo turin UN General Assembly in anem het UN a Myanmar ram ai o thlang chuak tur China le Russia telna Credential Committee chuan la thlang ri lo tura thutluk nan siam thu UN General Assembly chuan anem heta Myanmar ramtana UN plai tur chu Myanmar Military Council le NUG la minan thelut vea chutiang bokin Afghanistan rama Taliban plai tur theluania mas Credential Committee chuan December ni khata thlang ri lo tura thutluk na siamin December ni ruka UN General Assembly ya atamjok rem tina lak ni bokin palai thlan na chu pending ri ani chu wangin UN a Military Council sipai sarkarin palayan nei theidon talawa ma se NUG lama ding le sipai thunai na do dal tu Myanmar Ambassador u chomyu thuna chu UN a Permanent Representative of Myanmar to the United Nations na alo tho chun zom thaizel don ani hetianga pending ani chungchanga international media lam chuan Credential Committee atel US le China ram inkara enrem siam na then khata om thu an soya chuti lain UN Hnoya Credential Committee thutluk na chu Military Council Hnoya Foreign Affairs Department chuan adem takzet thu an chak chuak ve bokani Rohingya $10 Bible chia za somnga zangna domna peturin Facebook an king Rohingya te chunga thorum thona thlen na sanjinga Facebook social media lama Rohingya daudal na lam hoi huan na le social na hate speech darna salu tu control ni lo wangin
Facebook community chu Rohingya ten an khin thu Washington DC base The Hill media pakhatin atar langa America Rohingya ten US khopui pakhat San Francisco ko tan khin lain Europe Rohingya ten Britain ram ko ta Facebook company chu December ni rukhan an king ani huana thu in thiar san na le thudik lo the darna ta chu Facebook social media a zialana nia chu chuan Rohingya sing chuang te tan har sanna na sajok asiamani ti in kod lama thu the luania ma se Facebook company chuan Rohingya te khinna chungchang chu engtin mala sang le lo thungani kumsang hile som pasari khan Rakhine state chunga Rohingya noi tel te chu Myanmar ram chu asanin Bangladesh laman tlan chia Myanmar sipaiten sual rong bolna chi sang an thlen le thlen lo chungchanga International Criminal Court ICC lama thu boy thelu nia tun thlengin chui zui me kani Dipein thlang lam khobula sipaiten helicopter mangin an captain Dipein township Dipein tual chungve ham to polten emergency puan nuwa second region Dipein township thlang lam ang si me khobula December ni sari tukin jing lam khan military council ten sipai helicopter mangin khochung laman kapa khomu puiten tlan chu thu tual chung mi tenan soi ani tual chung mi pakhat chuan tukin jing lam dar sari vela tangin anon kapa ang si mi khuale Dipein thlang lam hun engama za tami ten tlan chuaka thile hliam za chu hria thela ni lo chanchin kim changle tual chung ve hem tu pol te che dan te pongzar lo turin tual chung ve hem tu pol ten an puang ani ti in BBC a hila voina Dipein khothlang lama khobul vel van boru ka tanga ka ni chungchanga mi puite chu pho anga manan ni lo nan le Dipein sain pin kong le athang lam chu in phen na mang lo turin tual chung ve hem tu pol ten thu chuan siama chu ba ka tual chung ve hem tu pol te che dan te chu pongzar lo tur le in kanam huna tanga ala thai angbera in thiar fil him tur le tlan chiaten ompo a khomitin ten lodong song thaturin emergency thu chu pakhatan siam bokani military council chuan November thlapo khan Dipein a ngiang hla khuwa hetiang bokin sipai helicopter atangin an lo kap vak towa tual chung mi sang chuangin mani khuwa chuasanin ram hnoilama an lo tlan cheto bokani miaw township a nimin ni khachungin mi paruk chuang tha an ni Magwe region Pakhawku district Miai township a nimin December ni rukhan ni khachungin in thana voili thlanga mi paruk aya tam ti hluman ni thu miai khomi te hnena tanga sia tani tol chung tlom ngai pola mi pakhat chuan nimin tlai lama tang khan in kana thleng chowa tun din huna kan sia thai miau so chim kan khuwa miau so primary school headmaster Umin Zoa Anupui village administration clerk do le an fanu zirtir tu ma e tu za an chung kwa than ni chuan baung bing kholal po zana thania goipin tun khuwa tha chu aming kan la selo tina soi to chumi pakhat po in tuna tha tok te chu zirna lama thok staff veng chung lama how tu ten nia mani nun na le thil nei talaka der thong taka omlai hi chuan phim khur thia manga ya khotlang nun phung lo dang lam ta ka chuan kan khosak dan tura po du thlan tur lo tam ta thina ni ti na soi bok ani ma se he in thana chungchanga in thana thlen san le engpol thil ti nge ti chu soilan ala ni lo mindat khuwa bom rapuak nu pakhat thi in kumlimi mai cheno pang ke abung chinstet mindat khuwa December ninga tlai lam khan lawatanga ho nu fa in an chena in kota ra po bom phum rapuak palin anu jok chu amuna thingala afanu mai chia chu ake bungin Pakhawku damdo in lama dalu an ni thu ria tani mindat khuwa tlom ngai pol member pakhat chuan me chethita in kota no pangin bom chu rapuaka chuti lain puitling pani chun lo in bia no pang chu in fiamin ra po bom phum chu rappala ani ero chu ake artu hliama no pang te ke pakhat chu bunga lelam jok po hliama alu a po hliam na takatuara Pakhawku damdo in lama thona ni tina soi bomra pu awanga thita mai chia chu kumsomli pakomi dohung uai nia anu fa hian mindat khuwa military council sipaitele Chinland Defence Force te in kala ya tangin khochunga omngam lovin lolaman thlaman khosa a khochung laman in chu cholkar khata voi khatan tlo thina ni chu bomra pu awang chuan no pangni po ake artuya hliam tlema zong tuara bomkam tu chu military council laban ni thu mindat township mi pui op tu polin thu chon siamani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak thete chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye